Basethekwini hlalani la. Yabona usinobhuti la ofisha abakhulu. Ngoba sashwa ibhova nje. Kodwa khona okwenzakalayo. Impela kunjalo ngane zakwethu siyanimema siyazithoba kini siyazehlisa. Umhla ka7 June siyacela ukuthi wonke umuntu itheku namaphethelo asipheleleni lapha ya e-workshop. Sizobe sizothula i-album yethu ofisha abakhulu. Siyacela bafowethu ukuthi nifike nonke nizosupport. Kuzobe kumnandi namanye ama-artist amakhulu. Lapha kube kumnandi kudelile. Awatshene lapho mfowethu ukudlala. Bafowethu siyacela. futhi siyathobeka kunina sithi wozani nizobhukuda nofisha abakhulu. Ngeke niminze manibhukuda nathi ukuthi iziba siyashona cha. Ngeke niminze. Sicela ukuthi wonke umuntu ozoba khona afake ama-gloves Amhlophe ngoba sifuna kube i-white glove day ngalelo langa. Sobe siphakamisa izandla sicela uNkulunkulu ukuthi sixoshe inhlupheko, sicela impumelelo kade sihlupheka. Uthini umbono? akukho kunye